Iyi ni radiyo Agasaro Kaburaga ivugira i Londres mu Bwongereza mu kirundi n'ikinyarwanda. Venuste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Leta y'u Rwanda iravuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta bushake igaragaza bwo gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington. Guverinoma ya Kongo ikumva ko yishyize umukono ku masezerano ya Washington, bugacya ikomeza gukorana na FDL kugeza muri munota tuvugana, hanyuma bugacya irasa ibirindiro bya FC-23. Biba bivuze ko ibyo yashyizeho umukono n'ikiganza cyayo itabishyizeho umukono n'umutima wayo. Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. Ihuriro AFC-23 ryohereje ubutabazi i Rubaya nyuma y'iriduka ry'ikirombe cyahitanye abarenga 200. Turakira umuvugizi w'ihuriro AFC-23 Dr. Oscar Barinda. Ishyirahamwe Métis du Monde riharanira ko abana bavukijwe uburenganzira kubera kuvuka ku babyeyi b'abanyarwandakazi n'abazungu rirabatabariza. Icyo kibazo cyahoze kimbabaza cyane kuko ugenda umuntu wabaye Butare kandi nakuranye n'ababyeyi bababyaye, cyane cyane ababyeyi bari baratwawe abo bana. Numvaga amarira yabo, nakuranye rwose n'ababyeyi bagize agahinda kenshi mu Butare, kuko urabona bose babakuye babashyiraga isave, babarundaga isave, noneho bakabakura isave bakabazana hano. Antoinette Uwonkunda, umuyobozi w'ishyirahamwe Métis du Monde, ikaze kuri radiyo Agasaro Kaburaga. Ibiganiro by'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC-23 byasubukuye kuri uyu wa mbere i Doha muri Katari. Hashize amezi 2 amasezerano ya Washington hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ashyizweho umukono. Ageze he ashyirwa mu bikorwa? Ndakira Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, nguhaye ikaze. Murakoze kunyakira. Abantu barabyibaza cyane, bateye amasezerano ya Washington yarasinywe, ariko turabona ishyirwa mu bikorwa byayo ritinda. Mbese riratinzwa n'iki? Ibintu bigeze he? Amasezerano tuzabona iki yavuye mu ryari? Murakoze. Ibyo koko amasezerano ya Washington yashyizweho umukono ku itariki ya 4 Ukuboza umwaka ushize. Hakaba hari inama yari iteganyijwe y'urwego ruhuriweho rugamije guhuza ibikorwa, arirwo mu Cyongereza bita Joint Security Coordination Mechanism. Yagombaga kuba ku matariki ya 18 kugeza ku ya 19 Ukuboza, ariko iyo nama igizwayo n'umuhuza Amerika bitewe n'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Ubu rero izo nama z'urwo rwego ubundi zabaga buri kwezi. Tukaba twizera ko mu bihe biri imbere izo nama zizasubukura, kuko twebwe icyo tuvuga nuko aya masezerano ya Washington ni amasezerano yuzuye akemura ibibazo byose, bya ibibazo by'umutekano, ibibazo bya politike, ibibazo by'ubukungu, ku buryo rero atagomba kongera kuganirwaho, ahubwo agomba gushyirwa mu bikorwa. Ibyo rero tugomba kubifashwa n'umuhuza, tukanabifashwa ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, kuko nayo yifuza kongera ingufu z'ubuhuza bwa Afurika mu gushyira mu bikorwa y'amasezerano. None se umuhuza ubumwe bwa Afurika, Perezida Faure Nyashimbe, aheruka aho ngaho i Kigali, niki yazanye? Ni yihe ntwererano yifuza gutanga kugira ngo aya masezerano ashobora gushyirwa mu bikorwa? Aha nakwibutsa mbere na mbere yuko intambara y'Iburasirazuba bwa Kongo ubundi yagengwaga n'ubuhuza bwa Afurika. Hari ibiganiro bya Nairobi, murabyibuka, n'ibiganiro bya Rwanda. Ibiganiro bya Nairobi byari ibiganiro by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ibiganiro hagati y'abanyekongo ubwabo. Ariko nk'uko mubyibuka, Perezida Tshisekedi yafashe icyemezo wenyine cyo kwirukana umutwe wa FC-23 mu biganiro bya politiki bya Nairobi, ndetse afata n'ikindi cyemezo cyo kwirukana izi ngabo zashyizweho zo kubungabunga umutekano z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, mu Cyongereza bitaga East African Community Regional Force. Afata icyemezo cyo kwirukana uwo mutwe
atanagishije inama abandi bakuru b'ibihugu, akaba arangije wenyine ibiganiro bya Nairobi. N'ibiganiro bya Rwanda rero nuko byarangiye, kuko nyuma y'uko bigenze neza impande zombi zumvikanye, ni ukuvuga uruhande rw'u Rwanda n'uruhande rwa Kongo ku ngingo zitandukanye, twumvikanye ku ngingo nyinshi, gusigaza imwe gusa ariyo kwiyemeza kwa leta ya Kongo kujya mu biganiro n'umutwe wa FC23. Ibyo ngibyo rero bari barabyemeye mbere mu biganiro bya Rwanda, ariko ku itariki ya 14 Ukuboza barabyanga, guverinoma ya Kongo irabyanga, ibirangije nabwo amasezerano ya Rwanda. Muribuka ko kandi nyuma y'ifatwa ry'imijyi ya Goma na Bukavu, umuryango wa EAC, ni ukuvuga umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'umuryango wa SADC Afurika y'Amajyepfo, wishyize hamwe kugira ngo utangize ibindi biganiro. Ufata ibiganiro bya Nairobi na Rwanda urabihuza, ubugira ikiganiro kimwe. Ariko nyuma yaho mwumvise ko Perezida Tshisekedi yashatse ubuhuza bw'Ubufaransa, ashaka ubuhuza bwa Qatar, ashaka n'ubuhuza bwa Amerika. Akaba ari wajyanye ibyo biganiro hanze y'Afurika. Ariko mwaka ushize umuryango wa Afurika yunze ubumwe washyizeho umuhuza mukuru ari we perezida wa Togo, perezida w'inama y'aminisitiri wa Togo, ndetse n'abahuza 5 bamwungirije. Nuko nguko rero ejo bundi ukwezi gushize ku itariki ya 17 bakoze inama, habaye inama i Rome, yemeza ko aba bahuza ba Afurika bazagira urugendo mu karere kugira ngo barebe ukuntu ubuhuza bwa Afurika bwakongerwa ingufu. Nuko rero baje mu Rwanda ejo bundi barangajwe imbere na Perezida Faure Nyasimbe. Tukaba twizera ko ubwo buhuza bwa Afurika buzafasha mu gushyira mu bikorwa aya masezerano ya Washington. Bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo aho imfura zisezeraniye niho zihurira. Aya masezerano yashyizweho umukono n'ibihugu bibiri, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Hari umuhuza mwavuze Amerika. Mbese ari mwebwe u Rwanda ari na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uburyo mushaka gushyira mu bikorwa aya masezerano mubwumvikanaho, ndashaka kuvuga mu rwego rw'ubushake, mubona muri ku kigero kimwe? Amasezerano ya Washington ni amasezerano yanditswe, yashyizweho umukono. Ibyo impande zombi ziyemeje biranditswe nabyo. Cyane cyane ku gice kijyanye n'umutekano hari iriya concept of operations, ni kuvuga bya bikorwa bya gisirikare bigamije kurandura uyu mutwe wa jenoside wa FDLR, ari nabyo bizatuma u Rwanda rukuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi. Ubu kuri uyu munota tuvugana, kuva twasinya n'amasezerano mbere, amasezerano y'amahoro yo ku itariki ya 27 Kamena mwaka ushize, umutwe wa FDLR uracyafatanya na leta ya Kongo, uracyari mu ngabo za Kongo. Nta kintu na kimwe guverinoma ya Kongo igeze ikora kigaragaza ko yiteguye kwitandukanya n'uwo mutwe. Bivuze ko aho ngaho leta ya Kongo itubahiriza ayo masezerano ya Washington. Ikindi kandi hari agahenge kashyizweho umukono n'umutwe wa FC23 na guverinoma ya Kongo ku itariki ya 23 Mata umwaka ushize. Hanyuma n'ayo masezerano ashimangirwa n'andi masezerano y'agahenge yagiye akurikira. Ayo masezerano ntabwo yigeze ashyirwaho umukono na guverinoma ya Kongo, kuko nta munsi ushira iburasirazuba bwa Kongo hatatewe ibisasu by'indege z'intambara ndetse na turiya tudege twitwara twa drone, ibisasu bya guverinoma ya Kongo ku birindiro bya FC23 ndetse no ku mavirage y'abanyamurenge n'abandi banyekongo. Ibyo byose binyuranyije n'ako gahenge, kandi ikinaduteye impungenge nuko noneho byinibasira n'abakongomani hakurikijwe ubwoko bwabo. Rero biragaragara ko ingabo za Kongo na guverinoma ya Kongo bo iyo basinye amasezerano, bashyize umukono ku masezerano, ni nk'aho ayo masezerano atabareba, areba gusa umutwe wa FC23, kandi ibyo ngibyo ntabwo bishoboka. Amasezerano y'agahenge agomba gukurikizwa n'impande zombi. Hari amasezerano y'i Washington ateganya byose mwavuze, hari n'amasezerano y'i Doha harimo n'ako gahenge yasinywe umwaka ushize mu kwezi kwa 9 umwaka ushize, andi yasinywa mu kwezi kwa 11, ndavuga protocole ya kabiri. None ubu tuvugana umutwe wa 23 wasubiye Doha, leta ya Kongo yasubiye Doha kugira ngo bongere baganire. Ibyo baganira bizajya bishoboka gute mu gihe hari ibyo mwumvikanyeho i Washington, M23 na AFC badahari? Izo gahunda z'amahoro
zombi zizashobora kwinjiranamo gute mu gihe bamwe bumvikana bagasinya amasezerano abandi badahari bagomba kuyashyira mu bikorwa? Ubu noneho bagiye kuganira na leta ya Kongo iraganira n'abantu babiri kandi igomba kubahiriza ayo masezerano. Abo bantu babiri nabo bagomba kwibahiriza, nshaka kuvuga ihuriro AFC 23 na leta y'u Rwanda. Ayo masezerano, izo gahunda zombi uko ari ebyiri, iya Qatar n'iya Washington, zizahurira hehe gute kugira ngo ibizivuyemo bishobora kuba intandaro y'amahoro koko? Amasezerano ya Washington n'amasezerano ya Doha aratandukanye ariko aruzuzanye, kuko amasezerano ya Washington ni amasezerano ahuza ibihugu bibiri by'ibituranyi ari byo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ikaba igamije gukemura mbere na mbere ibibazo by'umutekano hagati y'ibyo bihugu bibiri. Ibyo ari ibibazo biterwa n'uyu mutwe w'abajenosideri wa FDLR ugomba kurandurwa, bigatuma u Rwanda rukuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi. Hanyuma rero amasezerano ya Doha ni amasezerano hagati y'abanyekongo ubwabo, hagati ya guverinoma ya Kongo ndetse n'umutwe w'abanyekongo wa AFC 23 ugomba kuganira ku bibazo bihari byateye intambara, bakajya mu mizi y'ibyo bibazo. Ariyo mpamvu banashyize umukono ku masezerano bise accord cadre yashyizweho umukono ku itariki ya 15 Ugushyingo umwaka ushize, akaba anateganya protokolo 8, ni ukuvuga ibice 8 bigomba kuganirwaho kimwe ku kindi kugira ngo noneho barebe ukuntu imizi y'iki kibazo, imizi y'aya makimbirane yakemurwa burundu. Ariko ibyo byose byaba ku masezerano ya Washington na Doha ntabwo bishobora kugerwaho hatari ubushake bwa politiki. Nicyo cyangombwa, ubushake bwa politiki. Iyo ushyize umukono ku masezerano ni uko wiyemeza ku mutima y'uko uzayashyira mu bikorwa. Ntabwo rero guverinoma ya Kongo itumva ko iyo ishyize umukono ku masezerano ya Washington bugacya ikomeza gukorana na FDLR kugeza n'uyu munota tuvugana, hanyuma bugacya irasa ibirindiro bya AFC 23, biba bivuze ko ibyo yashyizeho umukono n'ikiganza cyayo itabishyizeho umukono n'umutima wayo. Ibyo ngibyo rero nicyo kibazo dufite ubu ngubu. Niyo mpamvu twizera ko aba bahuza Amerika, Qatar ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ugomba kongera ingufu muri biganiro bazadufasha mu gukemura iki kibazo kugira ngo uyu mwaka wa 2026 uzarangwe n'ubushake bwa politiki bwo gushyira mu bikorwa amasezerano twahize umukono. Ejo navuganaga na Placide Kayumba, akaba yaramaze imyaka 4 ari umuyobozi w'ishyaka FDU inkingi ritavuga rumwe na leta y'u Rwanda. Numajije kuri icyo kibazo cy'ubwirinzi n'ikibazo cya FDLR muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwo yambwiye yuko ikibazo cya FDLR ari urwitwazo, avuga yuko uturere turimo FDLR ducungwa n'ihuriro AFC 23, ati kubera iki batababuza amahwemo ngo abarandure burundu. Niba koko ari byo FDLR iri mu turere tugenzurwa na AFC 23, kubera iki FDLR yabananiye? Uwo mugabo niba numvise neza atuye i Burayi, ibyo avuga ntabwo abizi neza, kuko mbere na mbere nk'uko nabivuze uyu mutwe wa FDLR ni umutwe ukorana kandi winjijwe mu ngabo za Kongo. Ni ukuvuga ko ari umutwe ukorana na FARDC. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri, n'ahantu baba bafite muho umutwe wa AFC 23 ufite nyine naho bakontorora ubwabo. Ntabwo kuvuga ko kontrola akarere runaka, teritwari runaka, biba bivuze ko ubu kontrola buri santimetero kare y'aho hantu. Ariko ikizwi nuko ibyo biganiro bigamije kurandura umutwe wa FDLR bigibwa na guverinoma ya Kongo ndetse na guverinoma y'u Rwanda mu rwego rwo gushyira mu bikorwa iriya CONOPS. Rero uwo mugabo uvuga ibyo ngibyo arekere ba nyirabyo. Impande zashyizeho umukono mu kurandura umutwe wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi babiganireho bagere ku mwanzuro, cyane cyane kandi banarumvise neza we ari mu bashyigikiye uwo mutwe wa FDLR nk'uko inyandiko ze zibigaragaza. Mwebwe iyo murebye uko leta ya Kongo ifata icyo kibazo cya FDLR,
uravuga yuko bakibafite mu ngabo zabo, nyamara kandi ari ryo pfundo rigomba kugarura umutekano. Mubona hari gahunda muri ibyo biganiro muzajyana nabo, hari umugambi mwiza bafite wo kuba bavuga bati twitandukanye na FDLR ariko amahoro agaruke? Kugeza ubu ntabyo tubona, kuko igihe cyose tuvugira FDLR ndetse tunibagiwe iby'umwaka ushize, tunarebye umwaka wa 2024 mu biganiro bya Rwanda, naho muribuka ko mu kwezi kwa gatatu wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga Christophe Rutundura yari yaratanze ingamba yo kurandura umutwe wa FDLR. Ariko ubu ngubu tugiye kumara imyaka 2 nyuma y'ibyo guverinoma ya Kongo yari yemeje. Guverinoma ya Kongo igifatanya n'uwo mutwe w'abajenosideri wa FDLR. Bivuze rero ko bigaragara ko nta bushake bwa politiki bafite bwo kwitandukanya n'uwo mutwe. Ariko byagenda kose amasezerano twayagizeho umukono, ni ukuvuga ko ingamba zacu z'ubwirinzi zizagumaho kugeza igihe guverinoma ya Kongo ifashe icyemezo cyo kumva ko ari ngombwa gushyira mu bikorwa amasezerano twayagizeho umukono. Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, twavuganaga uri Kigali mu Rwanda. Ngushimire cyane ku bw'aka kanyu hayi radio Agasaro Kaburaga. Ndibashimiye. Agasaro Kaburaga. Tukivuga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burengerazuba bw'icyo gihugu, ihuriro AFCM 23 riravuga ko ryagejeje ubutabazi bwihutirwa kubagizweho ingaruka n'iriduka ry'ikirombe cya Coltan Rubaya. Abarenga 200 baguye muri iyo mpanuka. Ubuyobozi bwa AFCM 23 buravuga ko abacukura muri icyo kirombe babikora mu kajagari. Dr. Oscar Barinda ni umuvugizi w'iryo huriro, nguhaye ikaze. Nibyo twabonaga tuvuga tuti twebwe nka Alliance Fleuve Congo M23 nta ruhari na ruto dufite muri biriya bucukuzi bw'amabuye ya Rubaya. Ni bande bayacukura? N'abaturage bayacukura, abari bafite ibyangombwa niyo bakomeje kubikora, ibyangombwa bahawe na leta nyine icyo gihe. Twebwe twakoze twabahaye umutekano wabo nk'abantu n'ibintu byabo, ariko bakomeje ya mikorere yari isanzwe. Imikorere isanzwe rero n'ubu muri Kongo amaze kumanuka, ndakeka mwabonye n'itangazo twasohoye, amaze kumanuka zirenga 20. Urumva rero ni ibintu bigomba kuvugururwa, ntabwo buriya bucukuzi bw'amabuye nubwo bwita artisanal ariko bugomba kugira uburyo bukorwa. Twe rero twanze kubyivangamo, tukihagera kuri tariki 30 z'ukwezi kwa 2024 ngo twageze muri Rubaya, twanze kubyivangamo, dusohora n'itangazo ati mbese umunyamuryango wacu wese, yaba umusirikare cyangwa umusivili, ntabwo yemerewe kwivanga mu bintu byo gucuruza biriya bintu by'amabuye y'agaciro. Tuberekere abari basanzwe babikora, twebwe tubahe umutekano n'ubundi bufasha bushoboka kugira ngo bakomeze imirimo yabo. Rero nuko bayikomeje, none dore ko bibaye, ndakeka ubu ngubu ubuyobozi bugomba gufata ibyemezo bindi kugira ngo ziriya mpanuka zitongera kuba. Nko mu bwikorezi bwo mu mazi, uzi ko buri gihe amato yahoraga arohama ngaha, abantu bagapfa n'ibiki, ariko ubu ngubu tugenzura amato, tukagenzura imyanya y'abantu bagomba kuyagendamo, umutwaro igomba kujyamo, byose turabigenzura. Niyo mpamvu uyu mwaka ushize wese wa 2025 nta mpanuka n'imwe yigeze iba muri iki kiyaga cya Kivu yo kurohama kw'amato. Bibaye ngombwa ko tubikurikirana hafi kugira ngo ziriya mpanuka zihagarare kandi zihagarare burundu. None se niba mwarashoboye guhosha, ntimwahosheje umuhengeri ariko mwagabanije impanuka, ndetse bivugwa ko zahagaze kubera yuko umucunga abantu binjira mu mato aho ngaho ku kiyaga cya Kivu bava Goma bajya Bukavu. Niba ibyo byarashobotse, kubera iki Rubaya ahantu mumaze hafi imyaka 2 mudashobora kuzanamo umujyo oda, abantu bacukura bagacukura badacukura mu kajagari,
abo bari bahari ibyangombwa bibaye ngombwa mukabibambura cyangwa se mugatanga ibindi bishya kugira ngo umenye ucukura abajya munsi muri icyo kirombe ni bangahe bagenda bamurikiwe gute kubera iki ibyo mutabikora Rubaya ni mwebwe muhacunga ntabwo mwasaba leta ya Kongo gucunga umutekano w'ahantu mucunga niki AFC 23 mukora kugira ngo umutekano w'abaturage ucungwe usagambe nk'uko muwucungira abandi bose reka nkubwire Venuste uzi urusaku rwabaye tukigera Rubaya za raporo za MONUSCO zivuga ngo twiri kwinjiza amafaranga ibitangira kuri $300,000 by'amadolari ku kwezi biragenda ngo $800,000 biragenda ngo biki urumva ibyo bintu rero nibyo byatumye tuvuga tuti twebwe reka tureke kwivanga muri ibi bintu tureke babandi banyiri kubikora bakomeze babikore twebwe nk'uko bisanzwe cyo twahagurukiye mu kugarura umutekano n'amahoro bakongomani bose twabahaye amahoro rero dore ko aho bibagejeje urumva noneho tugiye gufata ingamba zikwiriye kugira ngo koko kariya kazi gakomeze gakorwa ariko gakorwe neza aho ngaho ni naho nkomereje mbaza hari abaturage benshi aho ngaho Rubaya nahoze mvugana nabo umwe wapfushije umugabo undi wapfushije se wabo undi wabuze umwana bagenda ari benshi ndetse hari n'abagore barimo nabo barimo bacukura ubwo yenda bikoreraga mbese iyo miryango nagezeyo akavuyo kaba hariya ndakubwira Venuste nagezeyo n'abanyamakuru ba Channel 4 yo mu Bwongereza urumva narayeyo naraharebye naragenze hose ariko biriya narinzi ko ari ibintu bigomba kuba igihe cyari cyo cyose giriya mpanuka icyo tuvuga nuko leta aho kugira ngo igaragaze akababaro n'ubufatanye baturage buyatangiye kubizana mu bintu bya politiki urumva kandi ariyo nyirabayazana mubwiye impamvu yatumye tutangira ngo dushyire ibyo bintu ku murongo ni ukubera urusaku rwa leta ya Kinshasa n'isi yose ndetse groupe d'experts abaki bose bavuze induru nk'ubwiye umubare w'abanyamakuru bava i Buraya no mu bindi bihugu baza ngo basure Rubaya ntabwo bari munsi y'igihumbi muri aka kanya tuhari kandi bose twarabaretse bajyayo none se ku rwego rw'ubuyobozi bwa teritwari niki ndetse naho ngaho ku buyobozi bukuru hari ubuvuzi butabazi mwohereje i Rubaya nk'abaganga ndavuga abo mufasha batashoboye kurya cyane abaganga bagiyeyo ubu ngubu abakomeretse cyane babazanye ku bitaro bikuru bya Goma abandi bajya ku bitaro bya teritwari ya Masisi ubu ngubu abo ngabo baguye imibiri yabo ngabo iraza guherekezwa mu cyubahiro ubuyobozi buraza kubikora mbese no gufasha n'abasigaye imiryango y'abasigaye ubu ngubu ni ikibazo twahagurukiye twese kugira ngo nibura ibintu bihinduke kandi inkomere zishobore gutabarwa zivurwe neza Dr Oscar Barinda umuvugizi w'ihuriro AFC M23 ndagushimiye cyane ku bw'akakanyo ha radio Agasaro Kaburaga urakoze cyane Agasaro Kaburaga mukomeje kumva radio Agasaro Kaburaga ivugira irondere mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda ishyira hamwe Métis du Monde rifite icyicaro mu Bubiligi ryahurije hamwe abametisi n'inshuti zabo wababereye umwanya wo kongera gutekereza ku nkomoko yabo nuko baharanira uburenganzira bwabo ndakira Antoinette Unkunda umuyobozi wa Métis du Monde mu Bubiligi nguhaye ikaze murakoze cyane ndishimye hari hashize iminsi muraho murakomeye cyane hashize iminsi mutaza mu Gasaro Kaburaga ariko ubu noneho muzi igihe gikomeye cyane twashoboye no kuza muri uwo munsi mukuru umwari mwateguye mwahujemo abantu benshi barenga 200 tubwire muri makeya gutegura umunsi mukuru muhurijemo abametisi n'inshuti zabo iminsi mikuru nk'iriya ibigamije iki niki cyambere mushyira imbere ikintu cyambere dushyira imbere ni uguhuza abantu bahuje uruhu kuko niba hari ikintu kidushimisha twese
twese ni uguhura tukaganira kuko abenshi muri twe tuba duhuje amateka. Donc rero biradushimisha cyane guhura. Hanyuma rero cyane ngewe mba nifuzaga ubwa mbere yuko twahura noneho tukareba natwe tukareba ibibazo twagiye duhura nabyo n'ibyo abandi bahura nabyo uyu munsi, kuko usanga kenshi bivanze. Nuko tukareba rero ukuntu twazabikemura, yego ntitwabirangiza ariko tukareba ukuntu twatekereza abakibirimo. Ibibazo by'ihubangana byo kuba baratawe na base, kuko n'uyu munsi biracyariho muri Afurika. Mu bari bahari hari umwe mu babajije ibibazo, hari umudamu nabonye ndamwumva bazi ikibazo ukumva cyane ikintu kibagora, ndetse yavuganaga ikiniga, ni ukuba mukirimo benshi muri babandi bavanywe mu buryo budakwiye bakamburwa ababyeyi babo, babambuye mu Rwanda, mu Burundi ndetse no muri Kongo, na n'ubu batarashobora kumenya abo babyeyi babambuye, batazi ababyeyi babo aho bari. Abo ngabo birumvikana mwebwe ni ishyirahamwe rishya ariko rimaze gushinga imizi. Abo ngabo barwana intambara amaze imyaka 50 bashaka kumenya aho ababyeyi babo bari, ariko cyane banashaka no kwemerwa no kubona urupapuro rubemerera yuko bavutse ku Babirigi. Abo ngabo bo mubafasha iki? Yewe ni ibibazo bikomeye kubona barabakuye mu migongo y'ababyeyi babo bababyaye, bakabakura mu mateka yabo muri Afurika, babazana hano mu Bubiligi, ariko nta n'ikintu babamariye uretse kubagenda babatangatanga hirya no hino, bakagenda babashakira abandi babyeyi. Urabizi ko hari kenshi n'ibinakunda kurerwa n'umubyeyi utarakubyaye, nta gukunda nk'uko umubyeyi wakubyaye agukunda. Icyo kibazo cyahoze kimbabaza cyane, kuko ugenda umuntu wabaye i Butare kandi nakuranye n'ababyeyi bababyaye, cyane ababyeyi bari baratwawe abo bana, numvaga amarira yabo. Nakuranye rwose n'ababyeyi bagize agahinda kenshi i Butare, kuko urabona bose babakuye, babashyiraga isave, babarundaga isave, noneho bakabakura isave bakabazana hano, bakabashyira nanone ahandi nanone hameze nk'isave muri za orpheline. Nta nubwo babashakiye papa babo. Ntabwo rero ni bake cyane bimbarwa babonye papa babo, nabwo bakabishakira nyuma y'uko bamaze gukura. Urumva rero ibyo byitwa ngo bagire na acte de naissance. Kubona umuntu w'imyaka 80 uyu munsi akiruka kuri carte de naissance, kubera ko carte de naissance ni ikintu uhabwa, ufitiye uburenganzira ukivuka. Ubu rero nabyo bakaba ari uyu munsi barimo batangira kubibaha. Nabyo ntibyoroshye kugira ngo bayibaye. Burya iyo udafite acte de naissance ni ukuvuga ko utaravutse. None se leta y'Ububiligi yo nzi ko mwakoranye amanama menshi, hari ndetse na minisitiri w'intebe yarigize kugira icyo avuga kuri abo bantu, kugira ngo Ububiligi bwemera yuko ibyabaye ari ibikorwa by'agahomamunwa, ndetse ko ari n'icyaha kitagombye gukorwa. Ububiligi kuva minisitiri w'intebe yabyemera, mubona hari biki bikorwa kugira ngo muhabwe ubumuntu mwari mukwiye mutahawe? Icyakora kuva icyo gihe mu 2018 doko minisitiri yasabye n'imbabazi, nuko noneho niwe wafunguye umuryango wo kwemeza yuko bakoze amakosa, ariko ko noneho bagomba gushobora gukora uko bashoboye kose kugira ngo abo bantu bahabwe umurongo. Ubu rero harimo n'ibifuza guhabwa indishyi y'akababaro, ariko indishyi y'akababaro benda bishobora kuba bigoye, kuko nabo muri Kongo bose barahagurutse, abametisi benshi rwose batawe muri icyo gihe, benshi barahagurutse.
bo kugira ngo bahabwe indishyi z'akababaro. Ariko ibyo ngibyo byo ntabwo minisitiri yari yabishyize mu indishyi y'akababaro. Ni ukuvuga si amafaranga. Indishyi y'akababaro ni ukuvuga nk'ibyo bipapuro no gukurikiranwa nk'igihe abahungabanye bakaba babona donc abaganga babakurikirana, kuko ntabwo biba byoroshye. Hari n'ibyo bari babemereye yuko bashobora gushyiraho urwibutso, n'ibyo bari barwemeye ko bashobora kuzabashyiraho urwibutso rwose kugira ngo abo bana batazibagirana n'abo babyeyi bapfanye agahinda. Nuko mbese ngo ibintu bitazongera bikongera bikabaho. Barabyemeye ko babibakorera. Icyo bishimiye cyane nuko byibura babyemeye kandi bagasaba imbabazi. Antoinette Uwonkunda, umuyobozi w'ishyirahamwe Métis du Monde rikorera mu Bubiligi. Ikiganiro cyambuye mushobora kugikurikira ku rubuga rwacu rwa internet wa3.agasaronetwork.com. Naho dusoreje aya makuru mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: abaturanye babyarana abana basa. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.